Na 10. april 1941. godina, koga vo Zagreb parširat fašistički te germanski trupi, je proglasena Kvislinškata, tako narečena nezavisna država Hrvatska, i je emitovan apelot na volačodna Hrvatskata selska stranka Vlatko Maček za lojalnost okupatorite, Josip Broz Tito predsjedava na sednicata na Centralni komitetna komunističkata partija na Jugoslavija i na Centralni komitetna komunističkata partija na Hrvatska, na koja se razgleduva novonastanatata situacija po agresijata vrz našata zemlja i zadačite na partijata vo vrska sotoa. Na sednicata je rešeno Komunističkata partija na Jugoslavija da je prodolži borbata protiv okupatorite bez ogled na raspajanje to na kralskata vojska, da se formira vojen komitet na čelo so Josip Broz Tito, da se pristapi kon organizirano sobiranje oružje i vojna oprema, da se prefrli Centralni komitetna komunističkata partija na Jugoslavija vo Belgrad, členovite na Centralni komitetna komunističkata partija na Jugoslavija da se upatat na teren za davanje pomoć vo podgotovkite za prestojnata borba s okupatorite, Centralni komitetna komunističkata partija na Jugoslavija da se obrati so proglas do narodite na Jugoslavije što ga objavi na 15. april, bo koji se objasnuva nastanatata situacija po agresijata i akcijite na komunističkata partija na Jugoslavija za prestojnata borba. Trygve Lie, Norvežanec, koji beše prv generalni sekretar na organizacijata na Objedinitite naciji, se prostuvao dolžnosta pred Generalnata asambleja vo New York, a potom odi na aerodromot za da se sretne so njegovi naslednik Dag Hammarskjöld, koji beše izbran za generalni sekretar na 10. april 1953. godina. Hammarskjöld togaš imaše 49 godini, zagina na dolžnost po 8 godini, imaše zadaće da je zajakne silata na organizacijata na Objedinitite naciji. Posmrtno je nagraden so Nobelova nagrada za mir za 1961. godina poradi njegovata rabota v unapreduvanjetu na mirot, osobeno vo nemirna Afrika. To je zagina vo Afrika koga avionot na Objedinitite naciji padna. – 1953. godina vo Belgrad umre Boris Kidrić, jedan od najistaknatijih revolucioneri i teoretičari, marksist, borec i akademik. Roden je vo Vijena 1912. godina, a detstvo go minuva vo Ljubljana, kada što go započnuva školovanje, to i mnogo rano se vključuva vo naprednoto mladinsko dviženje. Člen NASKOJ je od 1928. godina, na brgu potom i člen na Komunističkata partija na Jugoslavija i kako takov je zatvoren 1929. godina od diktatorskijot režim. Po napuštanje to na zatvor od gonet od vlastite emigrira vo Paris, Vijena i Praga, kada što je prodolžuva revolucionernata rabota i surabotuva so Josip Broz. U 1935. godina je na čelo NASKOJ, a na 5. zemska konferencija na Komunističkata partija na Jugoslavija je izbran za člen na Centralni komitetna komunističkata partija na Jugoslavija. Boris Kidrić je jedan od najistaknatijih organizatori na Oslobodilna fronta i Narodno-osloboditelnata borba vo Slovenija. Na vtoroto zasedanje navno je predvodi slovenečkata delegacija. Vo Slovenija je prv sekretar na Oslobodilna fronta, politički komesar na glavni štab na Slovenija, sekretar na Centralni komitetna komunističkata partija na Slovenija i prv predsjedatelj na slovenečkata vlada. Po oslobodovanju to raboti vo najvisoki to organi na Komunističkata partija na Jugoslavija i Centralni komitetna komunističkata partija na Slovenija, Socijalistički sojuz i je minister vo vladatena Federativna Narodna republika Jugoslavija, kako predsjedateljna planskata komisija za obnova i razvoj na zemljata i jedna od najodgovornite ličnosti za sproveduvanje na 5-godišnji plan na Jugoslavija. Za svojte zaslugi vo vojnati i obnovatena zemljata je odlikovan s orden Naroden heroj, orden junak na socijalistički trud i mnogo drugi odlikovanja. Do 1968. godina poveketo zakoni za građanskite prava povarani od vodačite na Sjedinjenih amerikanskih državi beja zadovoljeni. Na 11. april istata godina predsjedatelj Lyndon Johnson potpišu ušteden zakon za građanskite prava, so nego se odstranuva diskriminacijata v oblasti nad živenje to. Zajedno so zakonom za građansko to pravo od 1964. godina, koji isto tako go potpišal Johnson, se odstranuva i poslednata greška amerikanskite građani da bidat jednako tretirani sejedno kako se obojeni.
Trojceta amerikanski astronauti Jim Lovell, Fred Haise i John Swigert bea so vselenski brod na pat okolo mesečinata na 11. april 1970. godina. No, nešto se sluči. Rezervoar od kislorod eksplodira i goništi sistem od na vselenski brod i za kuso vreme postoješe somnevanje da li trojceta astronautike može da se vratat na zemljata. Celi 3 dena očite i ušite na svet od beav perenik kon Apollo 13, koji vrteš okolo mesečinata i na krajot se vrati na zemljata. Ekipaž od na Apollo 13 je preživea ova jedinstvena nesreća vo vselenata, iako do toga be isprateni 17 vselenski brodovi od serijata Apollo, so 7 brodovi uspešno beše spušten čovečki ekipaž na mesečinata. I must commend you on your navigation. Welcome on board Iwo Jima. I would like to ask the chaplain to say a real brief prayer, thanks. Let us pray. Na 12. april 1974. godina vo Skopje je završi svoja 3-dnevna rabota 6. kongres na Sojuzotne komunistite na Makedonija. Kongresot na koji prisustuva 584 delegati raboteše na plenarni sednici vo 3 komisiji. Na kongresot beše podnesen izvešte za rabotata na Centralni komitet na Sojuzotne komunistite na Makedonija i aktivnostite na Sojuzotne komunistite na Makedonija od 5. do 6. kongres i referat Sojuzotna komunistite na Makedonija vo borbata za natamošna klasno-revolucionerna preobrazba na našето socijalističko samoupravno opštestvo. Vo tekotna rabotate na kongresot, kako i vo diskusijata i po izveštajot i referatot, je manifestirano celosno jedinstvo na Sojuzotna komunistite na Makedonija po postavenite prašanja i akcijiti zadačite postaveni na 21. sednica na predsjedatelstvu na Centralni komitet na Sojuzotna komunistite na Jugoslavija i pismoto na izvršnoto biro. Kongresot je usvoj rezolucijata na 6. kongres za prestojnite zadači na Sojuzotna komunistite na Makedonija i izmeniti dopunjenijata na statutot na Sojuzotna komunistite na Makedonija. Na kraju od rabotata kongresot izbra novo rakovodstvo i rakovodni tela na organite na Sojuzotna komunistite na Makedonija. Na 12. april 1945. godina svet dozna za smrta na amerikanski predsjedatelj Franklin Roosevelt. Za predsjedatelj na Sojedinjenite amerikanske države beše izbran 4 pati, vo periodot od 1932. do 1945. godina. To je beše arhitekt na vnatrešnata i nadvorešnata amerikanska politika. Za vremena ekonomska kriza sprovede mnogu socijalni merki koji mu donesua ogromna popularnost vo Ameriki i vo celiot svet. So golem afinitet go vodeše amerikanski od narod vo Vtorata svetska vojna i učestvuvaše vo istorijskite konferenciji vo Kazablanka, Washington, Vepek, Kairo, Teheran i Jalta. Da se umre na bregovite na rekata Gang i pepelta da se frli vo vodata za hinduzite jedinstven način da se bide srećen vo drugi od svet. Kapeki se vo vodata za njih znači iščistuvanja od grevoviti i od bolestite. Zato hindusite ovdje doagjat so sekakvi prevozni sredstva, so voz, so volovski koli i na slonovi, za da se posvetat nova sveta reka. Na 12. april 1962. godina vo gradota Varanasi čeka i ljatnici poklonici za da se potopat vo vodite vo vremeto koga sončevite zraci kja dopratni na ta sveta reka majkata Gang. Madrid, 13. april 1931. godina. Rezultati to od izborite vo celata zemlja pokažuva deka špansko-to republikansko dviženje ima najgolema podrška. Rezultat na to beše izbuvnuvanje građanskih bezredija, vključuvajki i vakvi nasilni reakciji na crkvata čiji manastiri, učilište i konventi bea cel napadite na lugeto. Nacijeta se notješe pred pragotna građanska vojna i kralot Alfonso XIII od Španija je napušti zemljata.
To beše kraj na njegovo vladenje što započna v 1902. godina. – 1905. godina vo Dojran roten Anton Panov. Osnovno obrazovanje uči vo Dojran, a gimnazija vo Strumice i vo Belgrad. Vo Belgrad posetuva i muzičko učilište i po izlegovanju od gimnazijata stapuvana rabota vo horotna Belgradskata opera kada što raboti se do 1936. godina. Anton Panov počnal da pišuva pesni i nekoj mali muzički dela, no najpoznatije su dramata Pečalbari vo koja go opišal teški od život na svojte zemljaci što gi srekeval vo Belgrad. Pečalbari kako premijera vo Skopje prikažan na makedonski jazik u 1935-36. godina, a je prikažuvana i vo Belgrad, Niš i vo drugi mesta. Makedonski teatar vo Gorna Džumaja je započna svojata rabota na 11. oktombri 1947. godina su premijerata na Pečalbari. Po oslobodovanju to na naša tatkovina od fašističkih okupatori, Pečalbari je prikažuvana pokraj vo Skopje i vo mnogu gradovi vo Makedonija i na drugim mestan iz Jugoslavija. Luksuzni od prekookeanski brote Titanic go napušta Liverpool na njegovi od prv, no katastrofalen pad koji završi na 14. april 1912. godina, koga se sudri so jedan leden breg i se potopi, ubivajki 1513 lica. Za Titanic se smetaše deka ne može da se potopi i negovata zaguba govđaši siot svet. Poradi nego morskite pravila beja zajaknati. Od toga sekoj brod moraše da ima dovoljan broj čamci za spasuvanje i postojano radio nadgleduvanje, no ime to Titanic stana sinonim na golemata katastrofa. – 15. april 1945. godina. Britanskite trupi napreduvat preku centralna Germanija vo poslednite denovi na Vtorata svetska vojna i mnogija dokazi za sistematsko uništuvanje na jevrejiti i na drugite narodi vo nacističkite koncentracioni logori. Ova je Belzen, jedno od mnogu ter slični mesta kada što se sproveduvaše Hitlerovata politika za uništuvanje. 6 milioni lugje beja zadušeni so gas, izmačuvani i goreni vo logori slični na ovoj. SS komandantot na Belzen Josef Kramer beše zaroben so poveke ženski SS stražari. Be obvineti za najzverski zlostorstvi be obeseni. Vo međuvreme lokalno to germansko naselenije beše sobrano i naterano barem dostojno da gi zakopa žrtvite. Najstariji od avion vo Sojedinetite amerikanski državi, a jedan od ovije vidovi se ušte može da leta, zamina na potrebniji od odmor na 15. april 1977. godina i beše smesten vo muzeot na Smithsonianski institut vo Washington. Započna da leta u 1926. godina na relacijata među Los Angeles i Salt Lake City su brzina od 100 milji na čas. To beše prv komercijalen avion proizveden vo gigantskata korporacija Douglas, a sega je penzioniran vo vremeto koga se proslavuva 50 godišnjinata na civilnata avijacija na Sojedinetite amerikanski državi. Na 15. april 1959. godina jedna od dominantnite figuri na povojni od svetija napušta politička ta aktivnost. John Foster Dulles, amerikanski državni sekretar, se penzionira na 71 godina starost. Dulles beše naimenovan za sekretar od predsedatelota Eisenhower u 1953. godina i ja vodeše antikomunistička ta politika. Na 16. april 1945. godina na vtoroto zasedanje nasnom vo Skopje je formirana prvata makedonska vlada na čelo so Lazar Koliševski. Za mladata i nova makedonska država, formirana vo ravnopravnata zajednica na jugoslovenskite narodi, vo demokratska federativna Jugoslavija, formiranje to na prvata vlada je od neprocenljivo značenje. Makedonska ta nacija koja su vekovi robuvaše i dade ogromni žrtvi vo borbata za sloboda i nezavisnost, začekori polekano sigurno potpomognata od istrajnosta na jugoslovenskite narodi po široki od vistinski pat kon podobar život. Zadačite što stoja pred prvata makedonska vlada beja mnogubrojni i složeni, a vladate gi nabrojuva vo svojata deklaracija.
Zacvrstuvanje na bratstvo i jedinstvo na našite narodi, konečna pobjeda nad fašizmom, podiganje na životnijat standard na širokite narodni masi, izgradba i obnova na razurnatata zemlja, posebna griža na vladata bila da se stabilizira stopanstvo, razdeluvanje na zemljata na bezemljašite, podiganje na narodnoto zdravlje, borbata za likvidiranje nepismenosta, utvrduvanje na makedonskata azbuka i literaturni odjazik, otvoranje univerziteti ušte mnogo drugi zadači vo novorodenata makedonska država. Na 16. april 1945. godina novoformiranata vladena Makedonija gi donese prvi akti od svojata nadležnost. Kako jedan od svojite prvi akti vladata je donese uredbata za osnovanje knjigu izdateljstvo Prosvetno delo. Prosvetno delo pak od svoja strana vednaš je započne svojata bogata i plodna rabota, davajkimo na svojot narod desetici milioni knjigi, učebnici i priračnici za učilištata, kako i druga literatura, počnuvajki od bukvarot, pravopisot i prvata gramatika na makedonski jazik, pa sve do golemiot rečnik na makedonski jazik. Japonsko pristanište Nagasaki beše uništeno vo požaroto 16. april 1934. godine i zagina okolo 2000 lica. Gradot beše izgraden od drven materijal. Požarot navleguvaše po ulici te kako se kavica. Nagasaki beše predodreden pak da bide uništen po 11 godini noso atomska bomba. Henry Cooper, britanski teškaš, koji go včudovidi svetot koga go nokautira Cassius Clay u 1963. godina, se zdobi ušte su jedna šansa da se sretne so svetski šampion. Na 16. april 1966. godina se održa ušte jedan meč, ovoj pat vo prašanje doageše titulata svetski prvak što je držeše Clay. Clay, toj se ušte ne se narečuvaše Mohamed Ali, prizna deka go respektira udarot na Cooper. Eve kako Cooper se boreše s jedan prethoden protivnik, nova ne možeše da go povtori koga se sretne so šampionot.